سلام تختاتلتنا channel كمي تخونون صبوكت كونون اي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو العلا قداسنا زلوم تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كتصنحو دما بخبر نعدمكم نلو ما عرستي سفي عرستي كهون زيادة ناي معربا عالم زخل زلو نكونتاتنا يوكرين لخلو جن بوليتيكانا أوروبا بوليتيكانا أمريكا كمون عبيت هجرات بخميت متولو نابي جزء يخيدالو انتاي يقاط مالو كن فتنينا ببزح معازن كنريا كن فتنينا بزح حاجة داسي مستراوي ون زت حبريتاتاتون كوت كنرينا مغنياتو دونالد ترامب تصبو نغرو اجنداتاتنا امريكا جلس ابيلو سلو دفلتو عالم بمولا نكتقرم عدل يهبالو حدش نغر سلو زغونه يكون امريكا كم زيلون كزاربو تسمعهم سلو زي فلتو So what's going on انتاي زقاتم زلو let's start here Please like or support the In his heart, President Trump is a businessman. He doesn't understand alliances or rivalries, but he does understand deals. If you give him something, you should get something in return. Not 10 years from now, not 5 years from now. You should get something today. And that's President Trump's plan for Ukraine. He's willing to today. Donald Trump بيزنس مانيو انت تبعله استغاننا نغير يكونن دارغا زبس ادميو اب بيزنس عالمي حليفو ريل استيت مالتكا ناي بحكي زيچبت بيزنس يو كم زي تكنولوجي لما زي كونه ان كان حبان زلو بيزنس مالتيو لدونالد ترامب زردو نغير تولو دما ان كان حبان ترايو سئلكا حجي كالاي دما ناي دونالد ترامب فريز بلت نغير دما انتايا ان كان حبانسي ان كالومي دحر 10 عامت تبني قال يفلطني سلمتاي نربعه عامت راي بريزيدنت قم زلو يفلطيو انك حجي كبكه حجي دما هبني يدفلت سلازي نسو دسرحو دحر خندي عامتاتنا امريكا زمصو بزح يقدسوني نسو خلك متخلالو معناته انا غيريو انا فصيمه يكبل سلازدلي وينينج تقول قال طعم سلاد فتوى لوزر كاتا تصلع قال سلازخونه سلازي بدون يوكرين نزا كونتا زيا نعلم ملو زارب حدش زاربا تزاري بلو جرم يكون كامريكا بس كاب اف مرحتنا امريكا قوت خلو سما خلا ግን ብዙ ሰብ አገሪሙን አስደሚሙን አለሁ ብለን And that's President Trump's plan for Ukraine. He's willing to supply aid to Kiev, but he wants something in return. He wants Ukraine's rare earth minerals. We're telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee. We want a guarantee. We're handing them money hand over fist. We're giving them equipment. تايز بنزل دونالد ترامب سقف زي بلا مرحيو بفلا يبز حجي زلو درجه زطاق علو بزحسل زلو ولا تزخف از بحال زي بوزبلو بعين دبلوماسي نخزاربلو دحر زي بالمراحيو كوين زلو نيوكرين تاي بلا مالو زي حجي بلا زلو كم حجي اب چانل بزح زي تزاربيه بدحر مغارجه اجندنا امريكان تاي مخالفلوتي نيرو ግን አይዛረቡልን ነበር ሳሕቲዮም ዘተንብህዎ ነይሮም እጅ ግን ኣብ اوفل اوفيس اب واشنطن اب وايت هاوس كفيلو زبلو زلو بريزيدنت امريكا ني يوكرين نبو زلنا نبرت قال نجر كوبنا لهم رير ارز مال دما اب عندهم زلو معدنات كوبنا يخلوا لهم هنا بومبان ميسايلن كنبابينا شاتهم دما معدناتهم غيرهم يخافلونا يزبل زلو زي تي بقلت زرب زلو يو everybody زبس حسب ابز channel عزيز زمالات اتليست يفلت نيرو امريكان ديموكراسي ديفند خغبري لون ويغله يقالف سخم زيلو نتي ጸጋታት ተዓድ ዘሎ ንምግባት ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ደሓኒቶ ነቲ ቁሩብ ሓብዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ዝሓፍርዎ ዝነበሩ ክብልዎ ተሓድሑ ይብሎ European is not keeping up with us. They should equalize. They should really be paying much more than us, but let's say equal to us, and they have billions and billions of dollars below. So we're looking to do مثال قبل ድማ ንኤውሮፓ ከም ወትሩ ብዛዕባ ዩክሬን ክዛረብ ከሎ ንኤውሮፓ ከሃረመ ክሓልፍ كم زي كلن كم زي مرتن كل سبب فلتيو هنا 300 بليون هيبنا لنا اوروبا جينا تقانا يبصحنا له سلازي ببليونات تحتنا سلازلو اذا كينات زدما زياده نعم سلازلو زياده اوروبا ببصح غنزب كبركتو كخول لهم اوروبا دما فلي وعلا غيرهم نيرهم انتي تبايلهم دما كنسمين a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. You think you heard it all, but Trump still manages to surprise you. Yeah, she's right exactly تخكلنا بنغيرا دونالد ترامب كساب حج بزبلوت رايسي بقى كابزن لعل خيد ايكلني إلكا ناتتصبخ خلخا دونالد ترامب ستيل كابتن زيس كابزن لعل قونا ايكلني نابلكا كاون لعل يزارب مستير كابزي كمزا عينت عبدان وي كمزا عينت نجر ام ميديا كزرب يخل دي كان دحرجس كما يقبرون هنا بلكا
keep surprising you ኢላ ንብሓቂ እጂ እዚ ይልዎ ዘሎ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣዛሚድካ ክትሪኦ ከለኻ ንኤውሮጳ ብብዝሒ ኣፅዋር ከበርክትኩም ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ we don't even know what this guy wants ሓደ መዓልቲ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ክጎይ ምዃኑ ይነግር ኣሎ the next day ኣፅዋር ከም እንድሕር ኮይነ እቲ ሬር ኤርዝ ኣብ ታሕቲ መሬት ዘለዎም በቃ ኣብ ርእሱ ዝመፁ እዩ ዝዛረብ ኣብ ርእሱ ዝመፁ I don't think ብፕላን ብስትራቴጂ ዝዛረብ ዘለዎ ስትራቴጂ የብሉን ክብለኩም ኣይክእልኒ ስትራቴጂ ኣለዎ እዩ ዋላ ዝኾነ ዓይነት ስትራቴጂ ኣለዎ ግን እቲ ክዛረብ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ምስ ዝበልክዎ ኮንሲስተንሲ ክህልወኒ ኣሎ ገለ ዝበሃል የለን ኤን ፍተውዎ ፅልእዎ ንዶናልድ ትራምፕ በዚያ ሰብ ዝፈትዎ the man speaks ኣብ ርእሱ ንዘሎ እዩ ዝዛረብ ብድሕሪት ወረቃቅቲ ቦሞ ጠዊቆም ኣይኮኑ that's why ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ጉድን ጎዳጉድን ዶናልድ ትራምፕ ይደውፆ ሰብ ድማ ይፈልጥ ኣትሊስት እዚ እቲ ብሽፋን ንዲሞክራሲ ንምዝርጋሕ ንሂውማን ራይትስ ብላብላ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዝሰርሕ ከኣል ኣይኮኑ እዚ ነገራት እዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣይከይድን ዶናልድ ትራምፕ ግሉፅነት ናቱ ብኸመይ እዩ ሰብ ዝፈልጦ ኦኬ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ክምለሳ እዚያ ሪፖርት እያ ኣብቲ ኩናት ክታይ ይካየድ ኣሎ Ukraine has attacked Russian energy facilities, including an oil refinery and a gas processing plant. Ukraine has been launching long-range drones against Russia's infrastructure for the last few weeks. Moscow has played down the damage. ስንታይና ንርኢ ዘለና ዩክሬን ኣብ ድሮናት ገይሩ ኣብ ውሽጢ ራሻ ዝተፈላለየ ትሕተ ቅርፂ ናይ ነዳዲ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ዝረኸብዎ ቦታ ክሃርሙ እናሃረሙ ፀኒሖም እዮም ነዊሕ ገይሮም እዮም ስለዚ ዩክሬን ስቂሎም ወላ ሓንቲ ከይገበሩ ይኮኑ ዝኸዱ ዘለዉ they are doing as best as they can ኣብቲ ውሽጢ ራሻ እናተው ኣብቲ ሓንደበት ዝኾነ ይኹን ብኮ ኣብ ዝረኸብሉ መጥቃዕቲ ምፍፃም ንብሩ እዩ ብወገን ራሻ ከንታይ ይግበር ኣሎ and that is access to Ukraine's vast deposits of rare earth elements. This next story explains how, with an estimated value exceeding $26 trillion, minerals from Ukraine are crucial for the global supply chain. Ukraine ከባቢ ብገምጋም ናይ ፀጋታት ዘለዋ ክሳብ 26 ትሪልዮን ዝግመት ሃብቲ ከም ዘለዎ ብካልእ ዘራርባ ኣሜሪካ ከባቢ 43 ትሪልዮን ዝትመን እዩ ዕቁር ሃብቲ ዘለዋ ወይ ፀጋታት ዘለዋ ዝበሃል ከባቢ ፍርቅናታ ዘለዋ ዩክሬን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋን ዓብ ሃገርን እዩ ራሽያ ብዓለም ከባቢ 70 ትሪልዮን ዘለዎ ባይ ዘ ወይ ገለ ካብቲ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎ ዝበሃል ናይ ሬር ኤርዝ ዝብልዎ ዘለውን ራሽያ ሒዛቶ ዘላ ቦታ እዩ ሰው ውልሲ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኩነታት Ukrainian forces are falling back. Outgunned and outnumbered, they are losing ground in the east as Russian troops push forward. The battle for Pokrovsk is turning against them. Supply lines are under fire, fresh reinforcements are scarce, and Moscow is seizing the advantage. So, ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ቅድመ ግንባር ራሻ ብብዝሒ ትደፍእ ከም ዘላ ነዚ ሓጓፍን ጫውጫውን ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ተጠቂማ ራሻ ብብዝሒ ፑሽ ትገብሮም ከም ዘላ ነቲ ናይ ዩክሬን ሓይልታት እቲ ሓይሊ ድማ again ራሻ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈንጎፅጎፅ ይርእይዎ ስለ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ምንታይ ክወድቕ ይኽእል እዩ ስለ ዘይፈልጡ ብኣፎም ዶናልድ ትራምፕ ንፍዕዩ ክፈትሖ ይኽእል ይብልለው ንዑ ብኣፉ ቤላ ገይሮም ይሕጉስዎን የመግስዎን ኣብ ባይታ ግን ብፅዕፅዕ ነቲ ኩናት ብኩናት እቲ ዘገድሶም ቦታታት መሓዝን ኣብቲ ኩናት ልዕል ዝበለ ፀብለልትነት ንክህልዎም ይፅዕሩ ኣለዉ by the time እቲ negotiations ወይ ገለ መለ ክበሃል ከሎ discussions ክህሉ ከም ዘይክእል that's why they are pushing hard ኣብቲ ዓውደ ኩናት ብብርቱዕ ፎከስ ናቶም ካብቲ ቅድመ ግንባራት እዩ ዘሎ ዩክሬን ኣብቲ ቅድመ ግንባራት ዝኾነ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ እዮም ውሽጢ ኣትዮም ነቲ ካልእ ዕግርግርን ካልእ ፀገማትን ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ይኸይድ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕኩም ኢኹም ሂዝ ብዛዕባ እቲ ንኣበርክቶ ናይ ኤውሮጳ ብዙሕ ከም ዝዛረብ ዘሎን But now a new demand emerges from Kyiv's biggest backer, Washington, in exchange for access to Ukraine's vast mineral wealth. We're telling military support in exchange for so እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሬር ኤርዝ ዝበሃል ዘሎ ማዕድናት እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዮ ዘሎ እዩ እቲ ንሰምዖ ዝፀናሕና ንዑ ክረክብ ኣለኒ ናተይ ኣጀንዳ ናተይ ረብሓ ድማ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ዝሃብናዮ ቦምቦታት ዝሃብናዮ ሚሳላይ ዝሃብናዮ ወይ ሕጂ ክንህብ እንድሕር ኮይና እውን ብቐጥታ ክወሃበና ክምለሰልና ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ ኣበይ ኮይኑ ክገብሮ ብናይ መን ሰራዊት እናተቃለሰ ክገብሮ ኣብዚያ ስክድሓን ንስማዕ ካባይ ንላዕሊ ወይ ካብዚኦም ሚድያታት ንላዕሊ ክገልፅዎ ዝኽእሉ independent mediaታት እዮም ንስማዕ መስከ bend the war if he's going to continue to fund this regime which you and others have told us, you know, it's on its last legs. Well, you know, Prime Minister Salisbury, most people don't remember him, but he was the Prime Minister of the British Empire around 1900 when Britain was the preeminent power in the world.
And he used to say the most grievous error in politics is clinging tenaciously to the carcass of dead policies. You know, I was hoping that President Trump would realize that the policy እንታይ ዝብል ዘሎ ኮነሬል ዶግላስ ሜክግሬጎር መብዛሕትኡ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ዝኾነ ይኹን መራሕነት ናይ ኣሜሪካ ንዩክሬን ሓጊዙ ኣጀንዳታት ናቱ ከሳልጥ ይደሊ ኣሎ ታሕቶ ድማ እንታይ ዝብል ዝሃብካ እንተሃብካ ብምንታይ ሰብ ክዋጋእ ዩክሬን ናይ ሰራዊት ፀገም ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን እንዲ ኮይኑ እያ ተደንብህ ንሱ ድማ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ዝነበረ ዩኬን ማለት ዩኬ ሶሪ ዩናይትድ ኪንግዶም ዓባይ ሃገርን ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ሓይሊ ኸላን ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር እሞ እናወደቑ ከለዉ እንታይ ይብል ነይሩ ዝዓበየ ጌጋ ዝግበር ብመራሕቲ ናይ ሃገራት ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረካ ሓይሊ ከለካ ዘውፅእኻዮ ሕግታት እቲ ኩነታት ከና ተቐየሩ ከሎ ኣብቲ ንስኻ ዘውፅእኻዮ መድረኽ ነቒፅካ ምፁ ክትከይድ ምፍታን ምስቲ ኩንነት ዝዋሰብ ወይ ከዓ ምስቲ ኩንነት ተጋጢምካ ንዕኡ ኣብቲ ኩንነት ክጠቕመካ ዝኽእል ፖሊሲታት ዘይምውፃእ እቲ ዝኸፈ ጌጋ ይብላ ኣሎ which means Ukraine right now ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ነዚ ሕጂ ዝኸውን ኩነታት እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢኻ ክትብል ዘለካ እምበር ኣብ ህውተታ ክኸውን ዘይክእል ኣብ ኩንነት ዘየለ ነገር ሒዝካ ብዛዕባ ዘይከውን ክትዛረብን ፕላናት ከተውፅንሲ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ከምፅእ ክእል ይዛረብ ዘሎ in Ukraine is dead. I would argue that the policy in the Middle East is also dead. But immediately end what's happening in Ukraine, get out of it. But instead of that, he seems to have decided to extend it, perhaps because he thinks he can extract some goodness from it. After all, he's arguing that in return for rare earths, we would provide more military aid. Well, I don't know who the military aid will go to. I mean, there are 1.2 to 1.5 million dead Ukrainians. They can't replenish the ranks. There are no substitutes. The state of Ukraine is effectively destroyed. So where is he going to get the people to operate? So እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝበለፀ ስትራቴጂ ክኸውን ዝግባእ ናቱ ፕላን ሰብ ዝፅበዮ ዝነበረ ነቲ መይቱ ዘሎ ኩነታት ወዲኡ ዓፃፅዩ ፋይላት ዓፃፅዩ ካብ ዩክሬን ክወፅእ ዝግብኦ ነይሩ but the problem now I don't know መን የማኽሮ ኣሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ካበይ ከም ዝመፀት ክነግረኩም እየ እዛ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዕቑር ሃብቲ ክንወስድ ኢና ትብል ዘላ ካበይ ከም ዝመፀት ክትሪኢኹም ኣብዘየድልዮ ዓጀውጀው ኣትዩ ኩነታት ናቱ ኣብዘይዋፆ ወይ እውን ትርጉም ክህልዎ ኣብዘይክእል ነገር ግዜ የጥፍእ ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ካበይ ዝመፀት ምስጢር እያ እዛ ፍሉይ ዕቑር ሃብቲ ወይ እውን ማዕድናት ናይ ዩክሬን ክንወስድ ትብል ኣብዚኣ ንስማዕያ ንመለስ Rare earth minerals like lithium, uranium, and titanium. These are key to making new age technologies. For example, batteries and chips. And how much does Ukraine have? There is no official estimate from Kiev, but some reports say several $1 trillion, which is why Trump is asking for it. His logic is pretty simple. If the US is arming Ukraine, there should be an upside, some tangible benefit for the Americans. And what better than rare earth minerals? But where did Trump get this idea from? እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብርግፅ ነቲ ዘሎ ሃብትናቶም ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ኣፅዋር ክንህብ ኮይና ክንዕጥቕ ኮይና ሎጂስቲክስ ክንሕግዝ ተኮይና ናይ ግድን ገለ ነገር ክወሃበና ክኽእል ኣለዎ ጋራንቲ ክወሃበና ክኽእል ኣለዎ ይብል ኣሎ ጋራንቲ ድማ ካብ ዩክሬን እቲ ዘሎ ፀጋታት ማዕድናት ክንወስዶ ምዃንና እዚ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ከም ዝዓነወ ትፍለጡ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዛ ሓሳብ እዚኣ ምን ሂብዎኻ ካበይ መፂዋ ባዕሉ ብሪልያንት ስለ ዝኾነ ዲ ሓሲባ ስምዑ ብዚ Reports say Zelensky himself. That's right. These minerals were part of Zelensky's so-called victory plan. He wants the United States and American companies to mine them. In return, Ukraine would get military aid. It was a strategy tailor-made for Donald Trump to keep him interested in the war. So don't think that Trump is driving a hard bargain here or he's... So, ካበይ መፅያ ተዛምኽሪ እዚኣ ካብ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ዘሎ ዘለንስኪ ዘለንስኪ እንታይ ይሓሲቡ ተማኺሩ ምስ ናቱ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ብሃብቲ ብፀጋታት ብመሬት ብገለብ ማዕድናት ብጣዕሚ ስለ ትግደስ ክትስሕቦ እንድሕር ኮንካ ወይ እውን ተገዳስነት ናቱን እዝኒ ናቱን ክትረክብ እንድሕር ኮንካ ገለ ክበካየ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኣፅዋርን ዕጥቅን ገለ ካልእ መሳርሕን ክበና እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክንብሎ ክንክእል ኣለና መብፅዓ ክንብ ኣለና ስለዚ እዚ ሬር ኤርዝ ናትና አንተ ተሳዒርና ራራሻ ክትወስዶ ትኽእል እያ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ መብፅዓ ንእተወሉ መፅኡ ድማ ንሱ ክወስደልና ይኽእል እዩ ብምባል ነዚ ኩነታት እዚ ንክቀያይሮ የፈትን ኣሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ዲስካሽንስ እቲ ሓሳብ ካብ ዩክሬን ዝመፀ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዜሮ ዘምፀ ኣይኮነን ኤንድ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዚ ክበካየ መሬት ክበካየ ገለ ተልካዮ ደስ ዝብሎ ነገር እንተሎ ንሱ እዩ and then he's ready to engage ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋላ ፅሉል ዝኾነ ሓሳብ plundering Ukraine's wealth. He's simply taking up Zelensky's own offer. The question is, how will this play out? In Ukraine, the officials are preparing deals and joint agreements. They are keen to take up Trump's deal. Again, the logic is quite simple. If the US is invested in Ukraine, they will have a reason to defend it, an actual reason, not made up ones like NATO or democracy.
But others are not too happy, including Russia and the European Union. The Kremlin says Ukraine is buying aid from the US. In other words, it is a proposal to buy aid, meaning not to continue to provide it free of charge or otherwise, but to سنتايم زبل زلو بحفشا نتي زحزنا كايروبا زغول بليونات ناتهم نمنتاي نقبر زلنا يمزل نيرم تقرمي الديمقراسي نمعقب فري سوسايتي ديمقراسي كي ودق قال يبز بحال كل حسوت مخانو دونالد ترامب مسيو نتكونتات ديمقراسيه لا سقنطير يلن هنا ጸጋታት የለና ነይሩ ካብ መጀመርያው ንጸጋታት ናይ ዩክሬን ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ክንዲዚ ገንዘብ ኣይ ማሕበትን ኣሜሪካ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ዝበሃል ካበይ ከም ዝብገስ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ጎኑ ጎኑ ድማ እቲ ሓገዝ ዝበሃል ዘሎ ንባዕሉ ኣብ ትሕቶ ናይ ኮራፕሽን ዝበሃል ዘሎ ብብዝሒ ዝኣተወ ምዃኑ እውን ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ኣብ ዩክሬን ሓደ ዓብይ ብልጭውና ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩነታት ናይ ራሽያን ዩክሬን ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንሽተይ ንስማዕዮ ምክንያቱ at the end of the day እቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ሓገዝ ኣብዚያ እስክንከተል the equipment he gets. I think it's ridiculous, but apparently that's President Trump's idea that if he can extract rare earths from them, that would be a benefit. The problem is the rare earths are all in the areas that are populated with Russians, and the Russians currently control them. So you're not going to get any rare earths out of that. ኣብዚያ ሰሚዕኩም ዶ እቲ ሬር ኤርዝ ዝበሃል ዘሎ ዝበዝሐ ክፋልናቱ ኣብቲ ራሻ ሒዛቶ ዘላ መሬት እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ራሻ ክትዋጋእ ዲኻ ክትመፅእ የስ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ኣሎ ግን ዝዓበየ ትውግእ ኣብቲ ዳንባስ ዝበሃል ዘሎ ዳስዋይ ክሳብ ናይ መወዳእታ ዩክሬናዊ ክትዋግኡ ኣለኩም ዝብለዎም ዘለዉ ምክንያቱ ነቲ ፀጋታት ከድሕንዎ ስለ ዘለዎም ሕርሻ ዝኸውን ንልምዓት ዝኹን ብምሉእ ራሻ ተቆፃፂራቶ ዘላ መሬት እዩ ዶብናታ ዘሎ ማለት እዩ ንውሽጢ ዩክሬን ኣትየ ዘይኮነስ ኣብ ዶብናታ ዘሎ እቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ዩክሬን ስለዚ this is going to be very very tricky ብኸመይ ክቕፅሉ ይኽእሉ Here he is just a couple of minutes ago in the Oval Office talking about what he wants to extract from the earth. Ukraine, they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee. We want a guarantee. We're handing them money hand over fist. We're giving them equipment. European is not keeping up with us. They should equalize. And look, we have an ocean in between. They don't. It's more important for them than it is for us. Sounds like it's the businessman in him. We'll keep giving you arms, but this is what we want when the war is over. So, حفشة تنريت أنا هنا أسكن تاي يبلوها بزين اسمع. Or I guess he doesn't realize what you just said, which is that the treasure trove of this stuff is under Russian control, and they're not going to give it up. There's $7.8 trillion supposedly worth of rare earths. They are all under Russian control in eastern Ukraine, which is Russian. What is it, Colonel? We're saying rare earth. What is it? Oh, that's everything from graphene to beryllium to lithium, any number of different things. In fact, there's a major lithium mine also in that area of eastern Ukraine. There were always coal mines there. And coal mines, in the seams of the coal mines, you get rare earths, by the way. We've got that here in the United States. Been a big source of frustration for me. So እቲ ሬር ኤርዝ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘለና ቴክኖሎጂካዊ ዓመት ዓለም ማለት እዩ ቺፕስ ድዩ ኮምፒውተር ድዩ ስማርትፎንስ ድዩ ኤሌክትሪክ ካርስ ድዩ ባተሪስ ድዩ ኣብ ምስራሕ ዘገድስ ግራፋይት ዝብሎ ሊቲየም ዝብሎ ጀርሜኒየም ዝብሎ ብዙሓት ኣለዉ ብቐረባ ብቐሊሉ ዘይርከቡ ሬርሊ ሳሕቲ ዝርከቡ ኣዝዮም ክቡራትን ተደለይትን ዳርጋ ንጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ዝፀርቡ ዘለዉ ስለዚ እዚኦም ሃብቲ እዚኣቶም በዚ ድማ ንገምጠል ሓንቲ ሪፖርት ናይ ፑቲን ኣላ ኣብዚ ኣናላይዝ ዝገብርዋ ብኩሉ ክነተሓዞ ኣሜሪካ ከምዚ ይብሉ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ይብላ ኣሎ ኤውሮጳ ከንታይ ይብላ ኣለኹን ሰሜና ግን ናይ ፑቲን እስከ ንስማ said the following about Europe. Putin says Europe will stand at the feet of the master as Trump's tariffs alarm allies. This is a CNBC story, Rob. I think you got the clip on this. Putin praised Trump's tariffs on Mexico, Canada, and China, claiming his administration would restore order in Europe. By the way, Putin put China in the statement, and we know China is an ally. Yep. So think for him to say that China is listening to every word coming from Putin. In an interview with pro-Kremlin journalist Pavel Zarubin, Putin stated, "I assure you, Trump, with his character, with his persistence, he will restore." Rob, if you can't find it, I just sent it to Rob. Okay, Rob, I just liked it, buddy. it's going to be on Twitter. ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ኢንተርቪው ኣብ ዝገበረሉ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ መልመፅቲ ምዃኖምን ሕጂ እውን እንተኾኑ ዕግርግር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እምበር ኣብ እግሪ ዶናልድ ትራምፕ ተንበርኪኾም ዝበልካዮ ጎይታይ እሺ ክብሉ ምዃኖም እዮም ኢሉ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ጆ ባይደን ፍልልይ ኣለና ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ኢሉ እቶም ኮ ጆ ባይደን ስለ ዝፈትዎ
ንሱ ዝበሎም ክገብሩ እዮም ፀኒሖም ኣንጻር ረብሓናቶም ኣንጻር ቁጠባዊ ረብሓናቶምን ናሽናል ኢንተረስት ሃገራዊ ረብሓናቶምን ከይዶም ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ይኸዱ ነይሮም እንታይ ትፍልልይ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ፐርሰናል ስለ ዘይፈትዎ ካልኣይ ድማ ዘይፈትዎ ነቲ ንሳቶም ዝኣምንሉ ዕብዳን ዝኾነ ናይ ግብረ ሰዶምን ናይ ገለመለን ስለ ዘይድግፍ ኣብኡ እውን ኣይፈትዎን እዮም እቲ ኮይኑ በቲ ግን ዕግርግር ክገብሩ ፀኒሖም ኣብ እግሩ ተንበርኪኾም ከምዛ ከልቢ ሕግብግብ ክብሉ ክጅምሩ እዮም ካልእ ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን ናብለይ ይዛረብ መሪር ዘረባ እዩ There you go. Okay. Yeah, your machine, huh? Yeah. Okay. You have it? Yeah. Oh, go ahead and play I this love stuff. this stuff. Что изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с carry удовольствием out выполняли any любой order from приказ со Washington under стороны Biden. Вашингтона при Байдене. Просто им Трамп не They нравится, just они don't с ним like Trump. боролись They fought him активно, actively, да, реально really вмешивались в interfered in политическую political жизнь и life, предвыборный процесс in the election process in the U.S. Потом растерялись, когда And then they were Трамп confused when Trump suddenly እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብሓፈሻ ባይደን ንክዕወት ኩሉ ዝከኣሎም ተማሂሎምን ፅዒሮምን እዮም ግን ትራምፕ ተዓዊትሎም ትራምፕ ካብቲ ናቶም ዝፍለ ሓሳባት ኣለዎ እቲ ንሳቶም ዝኣምንሉ እቲ ናይ ጀንደር ዶ ናይ ገለዶ ዝብል ስለዘይኣምን እምበር እቲ ፖሊሲ ናይ ባይደን እውን ኣንጻር ረብሖም ብምኻድ ይሃስዮም ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ተንበርኪኾም እዮም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክሉ ኻርዮም why he has that smirk. He's not stupid, Tom. Part of it he's stirring the pot, but Of course, what he's not of course. stirring the pot on is gender ideology, because he gave an impassioned speech at the Russian Orthodox Church 3 years ago. Do you remember this? Yeah, of Putin, he sat there and he talked all about that. So on that item, he does not, he is honestly and being very legitimate. Now, is he stirring the pot on other things, and is he still Vladimir Putin? Of course he is. Yeah, usually So እንታይ ኢና ንርዳ ኣለና እቲ ናይ ኣሜሪካ እቲ ራይት ዊንግ ዝበሃል ሚድያ ወይ እውን የማናይ ክንፊ ደጋፊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈትዎ ዘረባታት በላ ገይሩ እዩ ዝምግቦም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ይነውስ እንታይ ከም ዝብሎም ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ተቃውሞ ስለ ዘለዎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ ምዃን ንዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ ካብ ዘሐጉሶ ነገር እዩ ኣንጻሩ ምዃን ማለት ድማ ፐርሰናሊ ዝወስዶ ምክንያቱ ፖለቲካ ገለመለ ዝበሃል ኣይግድሶን እዩ ሕጂ ንመለስ ናብ ኤሮጳ ኤሮጳ እንታይ ይብሉ ኣለዉ We had the first ever meeting of European leaders dedicated exclusively to defense. In 2022, in the Versailles summit, we decided that we must assume greater responsibility for our own defense. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ናይቲ ዩሮፒያን ሊደርስ ካውንስል እቶም መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ናይ ፈረንሳይ መራሒ ኣለዎ ናይ ጀርመን መራሒ ናይቶም ኩሎም መራሕቲ ሓደ ካውንስል ኣለዎም ካሳቶም እቲ ኤሮጳ ዝበሃል ሓደ 5-6 መራሕቲ እዩ ዘለዎ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ዝበሃል ኣሎ ዲፕሎማት ፕሬዚደንት ዝበሃል ኣሎ ፓርላመንት ፕሬዚደንት ዝበሃል ኣሎ ዩሮፒያን ካውንስል ክልተ ዓይነት ካውንስል ኣሎ ኢትስ ጀስት ኮምፕሊኬትድ መን ምዃኑ ተሓላፋብቲ ኤሮጳ ኤኒዌይ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ዝበሃል እዩ ናይቶም መራሕቲ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ እዚ ኣኼባ እዚ ድማ ብፍሉይ ንምንታይ ኢሉ ንምክልኻል ናይታ ኮንቲነንት ነቲ ኤሮጳ ሕብረት ንምክልኻል ናቶም ምክልኻል ክፈጥሩ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ንክሕይሉ ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ድፊኢትን ይግበረሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣትሊስት ዶናልድ ትራምፕ ክጠልሞም ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ ሕጂ ናብ ዝኸድዎ የብሎምን ናይ ግድን እዮም ገለ ክገብሩ ዘለዎም A lot has been done already, but we need to do more. We need to do it better, stronger, faster, and we need to do it together. The ongoing war in Ukraine, cyber and hybrid attacks, the situation in the Middle East, all this calls for a strong European approach to ensure the security of all our citizens, to ensure peace on our continent. እዋናዊ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ይኹን እቲ ኣክቲቭ ወር ኩናት ዝግበር ዘሎ ሳይበር ኣታክ ብኢንተርነት ዝግበር ወይ እውን ሃይብሪድ ዝበሃል ብኩሉ መንገዲ ክግበር ዝኽእል ዓይነት ኩናት ንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ድልውነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ሓይሊ ክህልወና ኣለዎ ምስቲ ዘሎ ኩነታትን ስቃትን ዝምጥን ወታደራዊ ናይ ምክልኻል ናይ ኩሉ ዓይነት ናይ ምክልኻል ዓቕምና ድልው ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትሩ እዚ ወላ ሓንቲ ዘጠራጥሩ የብሉን ሃገራት ከም በዓል ቻይና ራሽያ ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት እውን ገጅፍ ክፋል ናይ ቁጠባ ናብ ምክልኻል ክገብራ ከለዋ ስለ ዝተፀለላ ወይ እውን ናይ ሓንጎልን ፅሉን ስለ ዝኾነ ኣይኮነን 5 ቅርሺ ንምክልኻል ኣይተውፅን ኢኻ ነርካ ብኤሮጳ ካልኦት ዓለማት ግን 5% 10% 6% 7% ክልት ኣትሊስት ክንደይ ፐርሰንት ናይ ጂዲፒ ናተን ንምክልኻል ናተን ኣውፅአን ሰራዊተን ድዩ ካልእ ዓቕምታት ናተን የደላድላ ነይረን እዚኣቶም ግን ኣሜሪካ ክትገብረልና ፀገም ኣለና ብምባል ደቂሶም ነይሮም ለንቀለ ተበራቢሮም ለባማት እዮም ካብ ዝመስሉ ግርም እዩ ዝብለካ And building the Europe of defense is an integral part of this project. Today, our discussions focused on 3 main topics:
capabilities, funding, and partnerships. First, on defense capabilities that should be developed. اوكي اذا حدا كالا يبتو على حبريتا زهب زنبره دما نسمع عبزي. Defense production ramped up all over EU territory, including, of course, with our partners in Norway, US, UK, etc. And the NATO is about standard setting, so we have a close cooperation. What's your stance on the 5%? دارغانتي اوروبا حبرت زبحال زورو حيل زنيتو زبحال انتيو قداماي سنترال اجندا نايتي اوروبا حبرت معباله قلمل دي يكون بزوانتي مكل خالم كويناتن يوكرين يزلو سلازي يوكرين قلمل مالتكا تنا امريكا مرحنا زنبر نيتو سلستقبلوا نيتو يزورو زلو سلازي دارغا اوروبا حبرت كزارو كله بزخونه يكون منقدي قداماي اجندا ناتهم نايزنا نيتو اجندا كويناتي دماس. Expenses that Tusk and maybe also Donald Trump. My stance is we have to ramp up defense spending, we have to ramp up defense production. The exact level of defense spending we will decide later this year based on the capability targets. We are now assessing the gaps for each of the allies between where we are and where we should be. So تي نيتو زبحال وتهدروا عقمناتهم باجت نايتن هجرات لكلتا برسنت كسر 5% كبتسا كم زلو دونالد ترامب 5% كبر ويلو مالو انتي كبر ويا منسو كالا رستك خون كله ابزو وانزي تي باجت نات نايت مكل خال نلا عليك خيط كم زلو يزن قرزلو ابنيتو كي وصانا كن حنتا قدا سيت حبريتا دما تزور على اذا حبريتا اسكزيا سمعوا Out of focus on gravitas, is there a secret NATO plot to remove Ukraine Zelensky? NATO, the Western coalition headed by America, which has armed and financed Ukraine's response to the Russian occupation, is now growing tired of Ukrainian President Volodymyr Zelensky. انتي زبحال ريبورت او تيوم اللو ابزي زلنسكي اتنيتو زبحال سندي نزي زلنسكي زبحال كعليهم كتصقعوني دل كم زلو of course اذا زربازيا بستفلالي من قد كتملالس رينا لنا مغنياتو زلنسكي حدا نوح جيرو ايتمرصن ምርጫ የተገበረን ስለዚህ ተመረፀ ምርጫ ከገብራሎ ዝብል ዘረባውን ክሪና በኻል መንገድ ድማ ምርጫ ዘይተገበረ መራሒ ከመይ ገይሩ ኔጎሲዬሽንስ ክፍርም ይኽእል ይብልሎ በተኻለ ድማ ናቱ ድሌታትን ሓሳባትን መትሓዝን መጨበጥን ስለዚህ ሰኣነ ዘሎ ዘረባታቱን የምልቕ ስለ ዘሎ ምናልባት ከፀጉዕ ወይ ሓስብለው ኣሜሪካውን ከም ትደሊ ከም ተሓስብሲ ዝነግር ሓበሬታታት ናይ ቀደም ስልያታት ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ተደጋጋሚ ክዛረቡ ኣብዚ ቻነል ኣምፅየ ነይረ ስለዚህ again this is ንመበል ክንደይ ግዜ ራሻ ይኮነት ንክትቀትሎ ዘለንስካ መወዳታ ዝቀትልዎ እዞም ምዕራባ ዓለም ምዃኖም እዩ ዝነገር because he has failed to stop the Russian advance and has now become an obstacle to peace negotiations with Moscow. And also, Zelensky continues to demand money and arms from the West without any hint of accountability, and this is what the Russian Foreign Intelligence Service, SVR, is alleging. Well, that may be predictable. So እቲ ምክንያታት ዝበሃል ዘሎ ሓደ ዘለንስኪ እቲ ዝተዋህበ ዕላማ ንራሽያ ንምስዓር ነይሩ ኣይሰለጦን ካብ ወፂኡ ድማ ዝደልዮ ዘሎ ገንዘብን ቀረባትን መወዳእታ የብሉን ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ክግበር ዝኽእል ዝተሰላም ዲ ወይ ገለመለ እውን እንቅፋት ዝኾነ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ስለ ዘለዎ እዩ ወውልቲ ማለት ክገብሩ ኣይክእሉን የሚልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባላ ነቲ ትብሎ ዘላ ዘራጉድ Well, we have some breaking news of sorts. Apparently, a new idea has cropped up in how to end the Russia-Ukraine war and bring about peace and stability. Volodymyr Zelensky was interviewed by Piers Morgan, which interview that just came out, I think, earlier today, had a rather unique way to bring that about. I'll just let him speak for himself. Will we be given? So, ሓደ ካብቲ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ዘለንስኪ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት መፅኡ ክመፅእ ከሎ መፅኡ ፕላትፎርምስ መፅኡ ክዛረብ ከሎ ዓበይቲ ዘረባታት ይዛረብ ግን ሓደ ነገር ካሎ ኣጀንዳ ናይ ካልኦት የሳልጥ ከም ዘሎ ይርስዖ ይድመስል እዮም ዝብሉ ወይስ ገለገለኻ ገለገለን ቋሓሒሚ ድመፅእ ዝብሉ እውን ኣለዉ given nuclear weapons then let them give us nuclear weapons will they give us the missiles in the quantities that we can stop Russia and I'm not sure of that but I think it would help otherwise what missiles can stop Russia's nuclear missiles that is a rhetoric question so let's do the እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኣ መበል ሳልሳይ ግዜኡ ድዩ ገለ ኢኻ ትብላ ዘሎ ንራሻ ክንፅዕር ተደሊና ኒኩለራዊ ሚሳይል ሃቡና ይብላ ኣሎ ንዑ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከምቲ ንሕና ንደልዮ መጠን ዓበይቲ ሚሳይላት ድማ ሃቡና ስለዚ ማዕረቲ ራሻ ትጥቀመሉ ዘላ ሚሳይላት ተሂብኩምና ምናልባት ክንፍትን ንኽእል ኢና ሓንቲ ሚም እብልዋ ሓንቲ ጆክ ወፂኣ ኣላ ለንቀነ ምልስ ኢለ እውን ከረየኩም እያ ካልእ ግዜ ኣብዚኣ ረእይዋ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓንቲ ፅሕፍቲ እዮም እዞም ባቢሎን ቢ ዝበሃሉ ከምዚ ሰርካዝም ወይ ከዓ ኣቃጫጭ ዘረባ ኣሽሙር ዘረባ ብጣዕሚ ዝፈትዉ እዮም ዘለንስኪሲ
ሓደ 100 ቢልዮን ጠፊኡ ኢሉ እንዲ ሪፖርት ገይሩ ነይሩ 177 ቢልዮን ተተዋሂቡ ንሕና ተቐበልናዮ 75 ጥራዩ ብምባል መሊሱ ነይሩ ስለዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም ዘለንስኪ ኣስክስ 20 ቢልዮን ድሕሪ ሂብኩምና ነቲ ጠፊኡ ዘሎ 100 ቢልዮን ንምድላይ ክንሕግዘኩም ኢና It's funny ዘለናዮ መድረክ ፍሉይ ዝበለ እዩ Zelensky asks US for 20 billion to find out where the missing 100 billion went ስለዚ ነቲ ጠፊኡ ዘሎ 100 ቢልዮን ንክንደሊ 20 ቢልዮን ዶላር ሓቡና ይብላ ኣሎ ብምባል ዳርጋ ሓውሲ ጆክ ተቐይሩ ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝሓቶ ዘሎ ዘለንስኪ መወዳእታ ከም ዘይብሉን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ዓቕሊ ናይ ብዙሓት መራሕቲ ዓቕሊ ናይ ብዙሓት ብፍላይ ነቲ ኔቶ ገለመለ ስትራቴጂ ክቕይር ተጀሚሩ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ክትቀይር ተጀሚራ ዘለንስኪ ሽግር ተገይርሎም ከፀግዕዎ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ The following way, give us back nuclear arms, give us missile systems, partners, help us finance the 1 million army, move your contingent on the parts of our state where we want the stability of the situation so that the people have tranquility. So Larry Johnson, one of our favorite guests. ክንዋጋእ ተኮይንና ኩሉ ዘድልየና ኣፅዋርን ሚሳይላትን ወላ እውን ኒውክለራዊ ኣፅዋር እውን ተኾኑ ሃቡና ይብላ ኣሎ በዚ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንዓለምና ኣብ ዘይትወፆ ዓዘቕቲ ክእትዋ ስለ ዝደሊ Here, I didn't realize that, I don't know where I've been, but tranquility is best produced by giving Ukraine nuclear weapons. What say you? I think Zelensky was channeling my inner 16-year-old when I just turned 16, got my driver's license, and I asked my parents, my father was a working class guy at a steel factory, hey, I want a Lamborghini. So, you know, the reality is I didn't get the Lamborghini. He ain't getting the nukes. And he perpetuates this myth that... So እንታይ ዝብል ዘሎ ላሪ ጆንሰን ናይ ሲአይ ሰራሕተኛ ዝነበረ ወይ ኣናሊስት ዝነበረ እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ዘረባ ናይ ዘለንስኪ ክሰምዕ ከለኹስ ወደ 16 ዓመት ከለኻ ዘኪርኒ መኪና ተማሂረ ምስ ወዳኹ እታ ላይሰንስ ምስ ሓስኩስ ነቦይሲ ኖርማል ሰሪሑ ዝነብር ሰብ ላምቦርጊኒ ግዛኣለይ ባባ ብምባል ሓቲተዮ ስለዚ ንእሽተይ ቆልዓ ከለኻ እቲ ኮንነ ዘይርዳእካ ከሎ ትሓቶ ነገራት ዘለንስኪ ድማ ስቲል ቆልዓ ከም ዘሎን እንታይ ይሓትት ኣሎ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ዝፈልጥ መራሒ ከም ዘይኮነ ይዛረብ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዕዳናቱ ድማ ጥሪ ዝበፅሕ ከም ዘሎ ይዛረቡ well, we had the nukes, but it was taken away from us. No, the nuclear weapons that were positioned in Ukraine during the Cold War were under the control of Russia, not Ukraine. They were never Ukrainian weapons. So we need to dispense with that bit of madness. But, you know, this is just one other symptom of how desperate this guy has become. And he's not even thinking rationally. It's entirely emotion. And, you know, the desperate call, yeah, send us nukes. Great. Yeah. Who's going to do that? Nobody. And you know, so እዚ ሰብ እዚ ኣብ desperation ማለት ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘረባ ከም ዝዛረብ ዘሎን ኣብ ስምዒት ተመርኪሱ ከዓ ከም ዝዛረብን ስለዚ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ኮንነት ክህልዎ ኣይክእልኒ ሕጂ ኣብቲ ኣሜሪካ እውን ብዙሓት ፀላእቲ ኣማዕቢሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓደ ካብተ ዝበላ እቲ ሚሳይላት ኒኩለራዊ ሚሳይል ዩክሬን ነይርዋ ዝበሃል ዝነበረ እውን ሓሶት ምዃኑ ሚሳይላት ሙሉእ ናይ ራሽያ ነይሩ ግን ኣብ ዩክሬን ተቐሚጡ ከም ዝነበረ ስቴሽንት ኮይኑ ከም ዝነበረን እዛ ዘረባ እዚኣ እውን ክትስተኻኸል ዘለዋ እያ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝጥቀመላ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ዘረባ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ኣገዳስነት ክህልዋ ዝኽእል ድማ እዚኣ President Volodymyr Zelensky has reportedly said that he has no idea where most of the $200 billion in American aid went. Zelensky has reportedly said Washington has provided Kyiv with just over $75 billion in military and other aid. He added that he has no idea where US President Donald Trump's estimate of $200 billion came from. Donald Trump كل جزء خزارب كله لعلك 300 بليون جنزب هيبنا لنا نابل أي جزارة من يوكرين زلونسكي دما مجمريا نحنا نعانا توهيب استباهل جنزب 270 شوعة جيجا ليلو تعب دما 7 بليون ترايو أبيدنا بتشيو أتي كال طرف 100 بليون نبي كم تخدين فلتنا دونالد ترامب زبلو زلك 300 كابي كم زبزو هنا يفلتنا يلو أز حليفوال سلزي تبلشونا أب أمريكا دي زلو أب يوكرين بوغيرو تزربا نبكونتات كما تزيو هجي إذا زربا زي نبعلا نتي ديب ستيت بدحر مغارجة نتي جنزب زسرق زنبرة حدا قاسو لزخونت إذا قد دايزيا نساتو ممكن تقصولا كم زي كله مغنياتو أمريكا ناتا محفظاتات كتفتش جبيرة سلازالا بمنقدي ماسك إذا قد دايزي ناب كالا معازن كخيط كم زخل يوزن الجرزلو that's why كالا عينت قوانقو عدما كأمريكا يمتسالو كريكمي or where it might have disappeared to.
So the question being, where did the money go? It's a real mystery, perhaps. Since the war started in 2022, the US Congress has authorized roughly $175 billion for Ukraine. Yet, Zelensky insists that he has seen little of that cash. So what happened to the money? What explains this disparity? Is America lying? Or is Zelensky hiding something? Perhaps the deeply زي بتعمي أقدر استخدم زانت بزيان من يتسرق وقت جنزب يعني فرق تقعد تجنزب سواء أنا مش أنا بعيدنا بس يكمل كله كابتن 270 أوتورايزد بالكونغرس تجبره يعني 100 بليون أبياتيو 200 بليون مالتيو أبياتيو زي جنزب زي يوكرين ديو زيلينسكي دي حب زلو ويس أوش أمريكا طريف غلو زي توهب خليهم زحسوا زلو. This is going to be very interesting thing. Of course عبابيتهم شفافينهم كحلفوهم مهنياتهم مجمريهم ما يكون أمريكا كم زعين الدلشونا كم زلو زداتهم زلو. corruption in his country. Well, Trump, who has been highly critical of Biden's magnanimity towards Ukraine, has argued that NATO and EU, and I'm quoting here, equalize their contributions with US's support. Last month, Trump had said, and I quote, "We are in there for $200 billion more than the EU. I mean, what are we? Stupid." Yep. Donald Trump بجمريا تجنزبتي وتيزلو أبي كم زاتوي تحدث مخانون بايدن زخطلو زنبرا بوليسي بتعمي ما ويون بفلوي كم زنقفون نتقو دايت دماغ ساوش تكبص كم زخلن كم زدل زلون كجلس كله بتخلي دما إحنا كل 100 بليون تحت أوروبا دما تحتنا زخفلو تكوينات دما نيوروبا بتشتشوم زلون إحنا جن بأتلانتيكا وكيانوس نفلسي سلولات دينا إحنا دنا غردنا ولا ستوبيد دينا كم زيننا ربحاناتنا زين حلونا بله بمرار تزاري بكم زين برن أوروبا مس أوروبا زلو زمدنا مبزحت جزء نفس أمريكا بوليسنا أمريكا ستوبيد بوليسي نخدل زجدد زلو كنتات كم زلون أزيد ما دونالد ترامب أب أمريكا زلو الرأي وين أمريكا قطع متوزغل عجباب كما يكون كم زغل نبز حسابات أوروبا سكعت فتير لهم زلو كاب زيرو تبقي سما يكون دونالد ترامب أوروبا ببزحي يسرقوا خم زلو وين كاب أوروبا مزمزا يقاتمهم كم زلو يمزرو يزردو زلو شوف إذا كل عب جمد بمتاو نبي جالسوا خيط كم زغل بفل عايزين إذا نجنزب أبي أتيوز زبل زربا مسئلة ماسك حزوا زلو ناي دوتش زبل Department of Government Efficiencies بهالزلو بمنقدون إذا قد عايزك كتاري وتجميرهم بزح قد كن كنسمع سلزو قلنا it's going to be a very very interesting thing to watch هذا كابتي فلوي مكتتال زلي كابز تبقيسنا هنا دما تي ناي زلنسكي تقام نبيك خيد خل نبلت أنا إحنا مالتي. Based on that, the capability targets, so based on that we decide on the plan, and based on that we will decide on the new defense spending pledge, but it will be considerably higher than 2%, I can assure you. كابز بزي في لمن قد ما كلا رستونا له أبزياس كسموها. Shift our focus to the war in Ukraine, where in a rare first, the United States and Russia seem to be on the same page. The proposed initiative, holding elections in Ukraine. Days after the US President Donald Trump's administration called for elections in Ukraine, the Kremlin also joined the American chorus. Moscow said that Ukrainian President Volodymyr Zelensky's term ended. كالاي دما ني زلنسكي بين كاي مصلو شجر بوغن راشا فلاي بوتين بتدغاغام زبلو سبزي زي تمرتن عامه السلطان استوداني سلازي اموداتا ولا نيغوسيشن سكيركا قد حجز تجبره وعلون دفرمو لسلتساني وديقو الجون ازي سبزي ما راح يكون النسوز في الرمو دما ليجيتيميت وي قبول كون هيكلني لنا حوار دما جرانت كبز خل سلازي كونه مريچا خغبرالو مريچا تغير تستمرت بزبي نسيو ام نيغوسيشنز ام حزب وكيل كزارب زخل مرزي بناي كالكوليشنز تايم عربا عالم ما راح هنا ازي ديكتاتور كم زخونه يزنجر مخنياتو حزبي اي مروصون كاي مروصا يفسلطان زلو يمزبلو زلو تي كالكوليشن ناتهم كم يزبل نامريكا غنزي ديمقراسياو منغستي ني ديمقراسي كلا خلخم زلو بوتين مريچا غيرو حزب مريچو قدامي حيده توارح اللي فلو اتناي بوتين بحزب استمريچ خلو أجاب يبلو من عقنا فنك تعرفون إذا سب زين إتعمل رجال رجيتوا سوي لنا قصة خلقن أي ديمقراطية دقاف مخانو نعيم زنبروس لذي التي inconsistency تحسّت hypocrisy أبزم عربا على مجلون ميديا بوليسنا تومن نايب حق زجرمي that's why زرب كنا نايكرين كفر كجبر خلقهم بتعمي زجرمانه زجرم نجر بيمان تجامل مليو كم هير تراوخين كخطرية خلق هذا هير تراسي حرين يشتي كنا يعمل سوغاني روم قال ملك خطر تخلقه أتي أجابة في تقاملو نزيد الهو نصعد عليم نقيح
ሰማያዊ ክብሉ ድሕር ዘይብሉ ምዃኖም ንዓታቶም ዝምችእ ጥራይ ይኹን ምስናቶም ረብሓ ዝገጥም ጥራይ ይኹን እምበር ብፍጹም ነገራት ቀያይሮም ንኽርዩ እስራኤል ህልቂት ተፈፂማ ኖ ወላ ሓንቲ ነፍሳያ ትከላኸል ዘላ ዝቐተለ ተቐተለ ፀገም የብሉን ኣብ ዩክሬን 2 ሰብ ተመይቶም ዓብይ ህልቂት ተፈፂሙ ኣሎ ጭብጢ የለ ኤቪደንስ የለ ኤርትራ ቤተክርስትያን ክትሃርም ኣይተራእየት መስጊድ ክትሃርም ኣይተራእየት ገለ ክትሃርም ክሳብ ሕጂ ድማ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝገበረቶ ገለ እናበልካ 10 ግዜ ኣሽሙር ትዛረብ እገዳ ውሪድካ ኣለኻ እገዳ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ እቲ ምስሉይነትን ካብ ኩንነት ዝወፅ ኣካይዳን ካብዚ ናይ ዩክሬን ብዙሕ ክንመሃር ስለ ዝኽኣልና ኣነ ከም ኤርትራዊ ብዙሕ ክመሃር ስለ ዝኽኣልኩ ኢንትረስቲንግ ዲግ ውሽጢ ኣቲኻ ንኽትመራምሮ እቲ ዘለዎም ኤሮጳ ፖሊሲ ናቶም እንታይ ይመስል ኣሜሪካ ፖሊሲ ናቶም እንታይ ይመስል ኩሉ ኩነታት ቭላድሚር ፑቲን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እቲ ተፃቦታት ዘጋጥሞ ዘሎ እቲ ኣንፃር ራሽያ ዝግበር ዘሎ ክትርኢ ከለኻ ካብኡ ብዙሕ ንክትመሃር እዩ ዝገብረካ in May last year, and that elections are necessary to give Ukrainian leadership due legitimacy. The Kremlin did not make it clear if peace negotiations with Kiev are conditional on Ukraine holding elections or a potential change of guard in the Ukrainian capital. But in recent days, Russian President Vladimir Putin has cast doubts on pursuing peace talks with Kiev while Volodymyr Zelensky is still in power. Now, President Putin has called his Ukrainian counterpart's leadership illegitimate. The Russian leader has even claimed that Zelensky እዚ ኩሉ ኩነታት ኔቶ ዘይምሕጓሱ ኣሜሪካ ዘይምሕጓሳ ራሽያ ዘይምሕጓሳ ኣብ ልዕሊ ዘለንስኪ ተመሊስና ኣብታ ንሪኣ ነበርና ሪፖርት ኢና ንምለስ እንታይ ክገብርዎ ኩሉ ነዚ መራሒ እዚ There's also the growing sense of reports and commentary appearing in Western capitals. According to the SVR, NATO members are working quietly towards a change in Ukraine's leadership. One turning point came when Zelensky removed his most successful general, we're talking about General Valery Zolonshiny, in March 2024 and sent him to London as Ukraine's ambassador. Now, you could argue that it's no surprise that Russia is saying this. After all, Russia is at war with Ukraine and has its ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኔቶ ሕጂ ንዘለንስኪ ከኣልየዩ ወይ ገለ መለ ከም ሓሳብ ካብ ራሽያ ካብቲ ስለያ መርበባት ናይ ራሽያ ዝወፀ እዩ እቲ ራሽያ ከም ዘብሎም ዘሎ ድማ ይፈልጡ እዮም ብገለ መንገዲ ክቐትልዎ ድሕሪ ክኢሎም ወይ እውን ዘለንስኪ ገለ እንተገይሮም መን ገይርዋ እዮም ክብሉ ራሽያ ገይራቶ እዮም ክብሉ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ሚት ኻሚት ዝተረጋገፀ ነገር ተሎ ራሽያ ከም ዝገበረቶ ገይሮም እዮም ክገብርዎ ነቲ ኩነታት እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ጥንግንግ ዝበለ ነገር ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ዘለንስኪ ድማ ነፍሲ ንምውፃእ ዝኽተሎ ዘሎ ዝተፈላለየ ብልሕታትን ዝተፈላለየ ኩነታትን ክሳብ ሕጂ ነቲ ዩክሬን ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ከምፅኣሉ ይከኣልን ዩክሬን ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኩነታታ እናባእሰ ይኸይድ ኣሎ ኤሮጳ ብግዲያ ነቲ ዘለዋ ሽግር ንኽትፈትሕ ትጓየ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና በት ኤሮጳ ግዜ ይኸደሎም ግዜ ይጎይ ከም ዘለዎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንረብሓናቱ ድሕር ዝብል መራሒ ከም ዘይኮነ ነቲ ኣብ ራሽያ ዘሎ ፀጋታት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ፀጋታት underfed North Koreans into the front line is okay, but buying foreign aid, well, that's a red line. Even Europe is not impressed. Germany's Olaf Scholz is leading the criticism. Let me quote from what he said. We should use this country's resources to finance everything that will be needed after the war. It would be very selfish and egocentric to use the money now to finance defense support. ብሓፈሻ ጀርመን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣፅዋር ንህቦ ዘለና ብፀጋታት ክንወስዶ ኢና ዝብል ዘረባሲ ቅቡል ኣይኮነን እንተኾነ እቲ ፀጋታት ናይ ዩክሬን ነቲ ሃገር ዳግሚ ህንፀት ንምግባር ኢና ክንጥቀመሉ ዝግባእ ነይሩ ግን ስስዐ ስለ ዘሎ ፍኮርስ ኣሜሪካ ስስዕት እያ ቁጠባኻ ዝርምሶ ዘሎ እንታይ ድዩ ኣንታ ከም ዝብሎ ዲሲኑ ነዳዲ ብሕሱር ካብ ራሽያ ገዚኻ ቁጠባኻ ትሃንፅ ዝነበርካ ቁጠባኻ ሓፂኻ 40% ዋጋ ወሲኽካ ካብ ኣሜሪካ ግዛ ኢሎምካ ከለውስ እዚ ጠፊይዎ ድዩ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ንዑ ንሃገሩ ንፖሊሲ ናቱ ናብ ሓደጋ ኢትዩሲ ኣብ ዩክሬን ዝገበረቶ ናይ ኣሜሪካ ገሪምዎ እኳ ይትዛረብ ዘሎ but again ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ርምስና ንበይኒ እዩ Now Olaf Scholz is usually diplomatic, so these words coming from him are tough. But let's focus on Trump's deal. How feasible is this barter? Right at the outset, there is an obvious problem. Russia controls 20% of Ukrainian land. What if some of the rare earth minerals are in those parts? You simply won't be able to access them. That is one problem. Also, there's a war to be fought. Can you extract minerals in the middle of the fighting? Can Ukraine spare the manpower? If not, will America send its own? And if so, will they be attacked by Russia? These are all very risky scenarios. You cannot find solutions for them overnight. Yes, you can strike a deal or sign an agreement ASAP. ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ እዩ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንቅድሚት ንምምፃእ ብኩሉ ዋጋታት ይኸይድ ከም ዘሎን ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ናራና ክንመሃረሉ ንኽእል ክንፈልጦ ከነስተውዕለሉ ኢለ ዘቕርብ
I really hope ንዓኻትኩም ከም ክኸውን ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ መሃብ ከም ወትሩ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ነዚ ቻነልና ድማ ይሕግዝና በልኩ ናይ ሎም ኣርእሲ ኣብዚ ኩዴ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮኑ ብለኩም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.